a while, but that was years ago. If you see me, if I see you, a part of me hopes that we do. No, say everything we wanted to. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya ibu-ibu semua? Iya bu, sehat. Dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada hari ini Selasa, saya membawa dewan guru saya untuk refresh sedikit kepalanya agar tidak jenuh dalam proses pembelajaran selama COVID-19 seperti ini. Gimana Bu, senang ya? Iya, Senang sekali ya. Kami kan refreshing ke Purple Beach. Yes. We are refreshing Are you to happy? Purple Beach. Yes. Are you happy? Yeah, so happy. So happy ya, very happy ya. Please you can speak English, madam. It is so nice. Tentang about This beach. Okay, this is so beautiful beach. And then so nice holiday for us today. Yes. So, Okay. how about you beach Pantai Ungu? Yeah, so Beautiful. beautiful of course. Very beautiful. Very beautiful. Are you happy ya? Yes, beautiful like this. Yes. Cantik seperti ibu kepala sekolah kita. Oh my god. My god. Cantik itu relatif loh. Jadi pada hari ini setelah pulang sekolah saya mengajak guru-guru untuk refreshing ke Pantai Ungu. Dan di sini pantainya sangat bagus sekali. Bisa dong pengunjung dari Aceh Timur, dari Aceh Utara, dari Biren, ya, bahkan dari Banda Aceh, bahkan dari seluruh Nusantara bisa kunjung ke Pantai Ungu ini. Seperti ini bagus, is the best. It's the best. Is the best. Ayo is the best semuanya Pantai It's the Ungu. best. Is the